Karbi along tabu signify thongkep arni pneumococcal conjugate vaccine kipiji ka pangcheng. Difu Municipal Board along Chairman Alam Pen Kacharwo Saya Tumon Haragat Municipal Board along Kili Pratap Handikoy Aphan Chairman Pen Pasunangji Pualam Council Aphan Kapachini. Hamren Hiti Barim Pen Harlong Joe Kachalenga Tawar Kehino Jok Rat Patum Kisung. Kardom Karbi Prime Time Long Pen Nilarun Lekte Non Birtang Ton Pen Arjikta. Ningkan pho aberatao sumaraphan pherememia kiso pen kachare kom diaphan Karbi along tabu signify thongkep arni pen pneumococcal conjugate vaccine PCV kipi pangcheng ponlo. O sumaraphan pherememia kiso angbong pneumonia kiso ta isonlo. Laso kiso pen o sumarapran dam iolo. Ningkan pho arta pen aberao sumaraphan laso pherememia kiso pen kapajok jiaphan okpran kelang asai kampen puthot akimi pneumococcal conjugate vaccine paklang ponlo. Karbi along ta arta kiju maklim sumaraphan pneumonia pen asona kiso pen kachingrai thekjia phan busik nifai thongkep arni pen pneumococcal conjugate vaccine o sumaraphan kipi pangcheng pontanglo. Okpran saikama jai megateng Inglong Mate District Kethom IMP Horan Singh Bay Pensi Laso Kimia Vaccine Ingpusi o Somaraphan Vaccine ki Pipang Cheng Pont Dipurong Thang Urban Center Asai Hemalong Kapang Cheng Amayalong Okpran Saika Mayem Khonsing Rong Pi Deputy Commissioner Chandro Dewas Singha ADC Khand Okpran Saika Ma Joint Director Kareng Rong Pipi Additional Chief Medical and Health Officer Lapen Pinang An a Dr. Lapen Nurse Atum Chitong Dun Additional officer along pneumococcal conjugate vaccine wedi osamara tu mafan hai labangsa vaccine pini kampu akimia vaccine lage non ditu corona pen chenglok lo amne cepat jok je phan mat osamara rom han kerai ya phan sila so vaccine bang dak pini MP edung ko chinghon MP Horan Singh Bay alang le sidak nang launch lo Lapin ke korong asor kado kabe phanda nili chuning ring tu je non corona apora hut adu kabe ta kechirok dolo kechiri dolo apen ke covid protocol aron amokha ke kroining ta rong asor ke kroi uang vaccine theklong lo pen ke rong asor ke free ang phone ke tan hai ta dul ho stame bo corona vaccine Ken dele pulang de nikan hini pen apranam joji tang ho kecu boce akrong along asap so ake siksak dui po lahayalam kethan tap abangge nikado kabera rafan puing tung lahayalam ge kepacitak tap lahayalam ke ahok kali atike bangso vaksin puno scientist atung doktor atung sibang insir pame incap pame official hai radafan labaso ke paklan Difu Municipal Board along Chairman Aphan Larnangji Puatomon Haragat Municipal Board along ta ledam tanglo pusi Haragat pe nilituma pherang ki nilituma long bertanang pale Difu Municipal Board along Chairman Rakro Aphan Pasunangji Pualam ha Haragat Municipal Board along Talaso Tomon Ludam Tanglo Haragat Municipal Board along Bangpho Commissioner Atum Karbi Autonomous Council as Principal Secretary of Han Epak Pachuning Ria Low PC Pratap Handikoy Aphan Chairman Arpupen Pasunangji Pusi Kihang Pado Commissioner Atum Chuning Ria Lo along Pratap Handikoy Kachomat Thakachok Chela Pen Pangri Thekthi Aputhak Akoi PC Handikoy Aphan Chairman Apupen Pasunang Po Pusi Commissioner Bangpho Aning Kihang Alam Chipaklang Actually, আমি চেঞ্জ বিচাৰিছিলো আৰু চেঞ্জ তো এটো কাৰণে বিচাৰিছিলো যে চেয়াৰম্যানে ওয়ান ম্যান ডিসিশন লৈকে যিকোনো কামখিনি আগবাঢ়িছিলে কাম-কাজ কৰিবলৈ আৰু মিউনিসিপাল বৰ্ডৰ যিখিনি কমিশনাৰ সকল আছে তেখেতৰ আলাপ আলোচনা একো নকৰে গতিকে এটো দেখতে এটো বেয়া পোৱা কথা যদি পটা ফান্ডি কৈ দে তেখেতৰ 2.5 বছৰ হল কাৰ্যকাল আৰু আজি আমাৰ এটো 6 মাহ মান আগৰ পৰা এইখিনি চলি আছে যে তেখেতক মানে চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি এম সাৰকো জনোৱা হৈছিল এইখিনি কথা তেখেতে সাৰে খালি হ'ব বুলি কৈ কি এমএলএ ইলেকশন লগে আনিলে
MLA ইলেকশ্যন সময় জনোৱা হৈছিলে কিন্তু বস্তুটো কোনো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই আমাৰ লগ কোনো EMA এতিয়া ক'ব গ'লে তেখেতক থ'ব বিচাৰিছে তেখেতক লৈ কিনি ভাল ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু বাকী যিখিনি কমিশ্যনাৰসকল আছে হয়তো বেয়া পাইছে যেটো কাৰণে কমিশ্যনাৰসকলৰ কথাখিনি তেখেতে গুৰুত্ব লোৱা নাই বাকী আছে 7জনৰ ভিতৰত 5জনে আছে 5জন প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিলে যে তোমালোকৰ মতে হ'ব বা চেয়াৰমেনটো সালসলনি কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখ লৈকে সেইটো কৰা নহ'ল সেয়ে আমি অলপ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিজন চেয়াৰমেন প্ৰতাপ সন্দিকৈ তেখেতৰ পিতৃ এজন RSSৰ মধ্য কাৰ্বি আংলঙৰ সংঘ চালক সেয়ে তেখেতৰ হয়তো প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে বা পৰিছেও তেনেকৈ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়ে আজি এই আমাৰ চেয়াৰমেনৰ যিটো পদবীটো সালসলনি হোৱা নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ সেয়ে আজিৰ তাৰিখত আমি ডিফুত গৈ কাউন্সিলত যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ হাতত আমি যিটো মেমৰেণ্ডাম আমি তাত দি আহিলোঁ পৰৱৰ্তী চেয়াৰমেন কাক বনাব সেইটোলৈ আমি আমাৰ যিকেইজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে হাউচত আমি আলাপ আলোচনা কৰি আমি যাক উপযুক্ত বুলি ভাবোঁ তেখেতক দিওঁ আৰু কোনো আপত্তি নাই Moromi Enterprise la pen Sanjeev Deka tum chilang pet pen ka salam pon bom hamren rong che ka cheleng kilometer inkoiraner kep ka helo atwar ningkreng isek sangti harlong ke thok kapitang te dat ajoni non botor pi arwe nang kisuna hut ke penang adimalong inghan keong pi ka jokra da tum ka cheleng sung pik anlo pusi phirang ke hundor kropen biutanang pali Sonsi hamren hithi barim pen harlong joya dak rong jang phong anglen malom ta nini ka be chenga jok kanglit kangther gari motor ka cheleng an ke sung pik anlo जो पदापसी फरो फरो आरात का चहलात अतवार पिना का पोसी गाड़ी चहलात मिचित अफान अन के कॉन्ट्रैक्टर तुम पेन चिलांगदुना संति लापन सेट रात तुम सुंसदे जिया पलो तोवारा कुंग कुंग लोंगले सेन ग्रेवल की थोक जिया फान तोवार सुदिंग तदो लाइले थोक प्रियंता जॉय के पेन चलेंग उनजी bonta साइ के क्लेमा बांग के दाम तंग थेरेपो चिक्लो मलम पेन इंगटन कोक नॉन पुआंता कचेलांग दाम कविदेत अजोक बारला चला हुट के कचेलेंग सुमनांग क्रुंगलो लसी तोवार अकेले इंगहान के ओंग नई नया दिमलोंग Moromi Enterprise atumpen rada phan mathara harlong thokpri ke akenang solo kalite pining abe cheng ke non frangsi ke ongalang hamren arat sungbom ta dolo non malam so pora phan birtang mung ton poniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Choral hoy pokchokor jinjin da nangna igar koy bong manai wangsarak thane pokchokor ong ko pipolo bong pipolote igar koy ni pokchokor aluti men do nang nam bidam thani chichakun elo ajo pordo lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini Pokchokor do nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu 0 anteng puduman Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo alon medical store Kitcheng si Karbiang Bongpen kang Kucheng pharmacy labang so pharmacy ra ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humring no Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humring tame Dihina mo phi puthot birta long wang thulo Nijang Karbeng long mulok bong dong put kilometer thong kebra fli ajak ke ding kacheleng atwar contractor kasalam ke sai oya puthak chirok to dara atumpen pherang ke angno kapachini du na birta pherang ke kelvin terang pen birta nang pali Sarkar pen rong roba jo anta kacheleng atwar mesenang ji pura PMJSY scheme pen nijang Karbeng long angkang along ta penang ana dimalong towar kasalam sai deng padu ponlo sitame ong dunga contractor atum amina le ke pa ong ji afan
mesen pen ke klem kidam kabeda da jok selam mirak atawar amokha keheno si ke theklong keong lason si mulok bong dongput keceleng atawar contractor anupam tok pipen ka salam pon atawar ke sai oi thektik aputhak chirok tok hawarara tumpen pherang ke kahumruda mahut than pachini don Karbi prime time bang la ponsi kang ton poila domi thakme kurang thu